गाइस एबे आसी मु पहुँच जाइए बलदेव जी बड़ दाण्ड तो ये तो लोक होना जमार टाइम आसला 3:30 ए बाहुड़ा तो हम आउ 5-10 मिनट पर स्टार्ट हम रथ टଣା तो बहुत जोर खरा हो सब स्टल पकई दौरान ये आम भाई बबुल भी आई भाई आसते केत नहीं तो चलो रथ पाक जा कौन हो गने कह तो चलो टेस्ट कर देखिए कौन भाया लगुच ठाकुर को प्रसाद तो खाई सारी कहूँ एकदम बढ़िया होता प्रसादटा आउ दी भाई अच्छा रथ पाखे चल रथ पाक जा रथ टଣା स्टार्ट है चल बाड़ी तो कौन लोक गोटे आड़ साइड हो साइड हो गोटे आड़ पशिगला रथ जगह प्रोब्लेम हो कौन प्रोब्लेम हो अड़ौच खाली अड़े रास्ता कड़ पड़े रुह देखिए तो केते लोक सब अपेक्षार अच्छा कमी रथटा स्टार्ट हम देखिए केते लोक से जगार रथ चका पेंट देखिए तो केते सारा लोक लोक पूरा बड़ नाम पूरा ये चकाटा पेंट आसिले मिस्त्री आसीगले रथटा अधना लगे कम रथ यात्रा सरीगला तो ये जा घर को भोक गला खाईदे पट्टामुंडे घर जा
କଷା ବରା ଖାଇଦେଇ ଘରୁ ପଳେଇବା କାହିଁ ଝାଟା ବେଳା ହଉଛି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତୁ ଖାଇବୁ ନା ବା? ହଁ ଖାଇବି। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରଥଚକା ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଲା, ମାନେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। 6:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ମାନେ ରଥଚକା ବାଗେଇବା। ବାଗା ହବ ଗଡ଼ିଲା ରାତି ହେଇଗଲା। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ଭୋକ କଲା ପୁଳି ଜୋର, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି 8:30 ହେଇଗଲାଣି। ବରା ଖାଇଥିଲି, ଆହୁରି ଭୋକ କଲାଣି। ଏବେ ଖାଇଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ବି ଦେଇପାରିନା ମୁଁ ଘରେ, ସେଠି ଯାଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ଦେଇପାରିନା। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ। ତ ଖାଇ ଆସିଗଲା ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା। ଚାଲ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଖାଇଦେଇ କହୁଛି ଆଉ। ତ ଏବେ ଖାଇସାରିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।